Šta si radio na ispitu, jesi položio? Položio. To, brat moje. Danas je 20. vlog, znači novi milestone, ali ovo je tek zagrevanje, znači idemo sve jače i jače od sad. Danas se nalazim na mom fakultetu, iako znam da ovo na prvi pogled ne deluje kao faks, ali ovo je gaming zona mog fakulteta, tako da nalazimo se na fonu. I danas nisam sam, tu je sa mnom jedan moj drugar, koga ne možete da vidite trenutno, ali evo ga ovde. To je moj brat Filip Đorđević, a.k.a. Žorž, možete ga svi zapratiti na Instagramu naravno. On mi je jedan od najboljih drugara, ako ne i najbolji, i zajedno sa njim vodim startup koji se bavi grafičkim dizajnom. To je naša firma koju smo pokrenuli u martu, to jest krajem marta, početkom aprila ove godine i možete čekirati na Instagramu. Evo je ovdje, znači Pixelate Visuals. I reci mi, Filipe, ti šta ti misliš o našoj firmi i kako si zadovoljan za sad i šta očekuješ u budućnosti? Bude profesionalno, keep professional. Ok, ovdje da spustim. Kada kažete nekom da ste pokrenuli, da ste otvorili neki startup, da ste pokrenuli tako nešto svoje, ljudi uglavnom su malo sumnjičavi i skeptični što se svega tiče. Naravno, nijedno poslovanje nije idealno i nijedna prva godina nije idealna. Mi smo svjesni toga da nećemo imati neko brdo nekih velikih klijenata. Svakako nam zarada nije prvi prioritet trenutno i ne očekujemo da ćemo zaraditi neku veliku količinu para. Naravno, pre svega nam je cilj da što više ljudi zna za nas i da što više ljudi čuje za Pixelate Visual. I sad radimo na jednom projektu, trenutno dizajniramo grafički identitet naše firme, što možete vidjeti trenutno otvoren Illustrator file, gde pored našeg loga imamo ove linije tamno-crvenu i sivi gradijent, to su tako neke naše boje koje mi volimo i koje želimo da se nalaze na našem vizualnom identitetu. To jest da ćemo ovaj šablon i ovo provlačiti kroz sve naše stvari koje budemo radili, jel te. Što se tiče samo poslovanja naše kompanije, mi nudimo naravno izradu bilo kog grafičkog rješenja za bilo koje potrebe klijenata koje imaju. Naš online portfolio kao i neki od radova možete vidjeti na Instagram nalogu Pixelate Visuals, ali samo uzmite u obzir da je to samo delić stvari koje mi zapravo radimo i da mi radimo mnogo više stvari koje zapravo ne smemo da kačimo online, jer ne smiju da se vide u javnosti. I'm on the chase now, leave me on my own. I got a chance to break now, here I fucking go. Take control of fate now, I control my flow. And I know Brate, ovo će neka kiša padne. Javili se da ti uskoro zanimljeno danas posle podne, evo kad vam je kap u ruci, bukvalno je vidiš par kako par. Ozbiljno su najavili? Jesu, majke, ja gledam. O, brate. streets hate me, and you better find some fucking safety. I'm coming in hot like a bad bitch and pasties. Ay, can't save me. Ok, ljudi moji, znači novi segment vloga, Q&A. Napisao sam pre neki dan na Instagramu da mi postavite pitanja u vezi čega god želite u životu, znači bilo da je to freestyle, fakultet, YouTube i tako tome slično, tako da, ovo će biti novi serijal. Ako imate neka pitanja, pišite ih dole u komentare, možete ih pisati na mom Instagramu, tako da, bez daljeg duženja, ajde se bacimo na pitanja koja sam dobio i da odgovorim na njih. Koliko se dugo baviš freestylom? Freestylom se bavim 6 godina. Ako bi morao da biraš između filmmakinga i freestyla, šta bi izabrao? Znači, kogod me prati na Instagramu zna da imam firmu koja se bavi, kao što sam rekao, znači ranije, bavi se grafičkim dizajnom, u to spada sve, znači radimo i fotografije, videe, tako to. Ja sam konkretno zadužen za snimanje i fotografisanje, tako da mi je to velika ljubav također pored freestyla. Ali šta bih pre izabrao, freestyle ili filmmaking? Iskreno teško je zato što ide jedno uz drugo. Sve dok se bavim freestylom treba da snimam klipove, to jest ja volim da ih snimam, tako da ne mogu da se odlučim ni za jedno od ta dva, oba volim podjednako bukvalno. Idemo dalje. Gde vidiš sebe za 5 godina? Kao što znate da je život jako nepredvidiv, tako da ja sam ne znam gde ću biti, šta ću raditi, ali gde bih ja volio sebe da vidim je svakako kao neka ostvarena ličnost, pogotovo u YouTube-u, da, a isto tako u sferi grafičkog dizajna za ovu firmu koju sam pomenuo već 100 puta do sada. Koja je najseksi youtuberka sa balkanske scene? Najseksi youtuberka sa balkanske scene, s obzirom da ne pratim toliko balkansku scenu, bit će teško pitanje, ali znam par njih. Ajde kažemo, nemam pojma, brate, iskreno. Nemam pojma, ajde da ne uvredim nikoga, reći ću sve su lepe, sve su najseksi youtuberke, tako da idemo dalje.
Šta je najlepša stvar u vezi studiranja? Najlepša stvar u vezi studiranja je definitivno upoznavanje novih ljudi, građenje konekcija sa istim ljudima, znači, i generalno uživanje u svakom smislu, znači, žurke, ekskurzije, ovo ono. Naravno i pored svega toga možete da naučite nešto korisno, možete naučiti neke stvari koje nisu korisne, ali jebi ga, šta se radi, znači u svakom poslu, koji god posao da radiš, imat ćeš jedan deo koji je malo manje zanimljiv, tako da ista je stvar sa fakultetom. Koliko je teško početi sa freestylom s obzirom da nikad nisi trenirao fudbal prethodno? Nije teško jer sam ja počeo isto tako, znači ja sam, za vas koji ne znate, pre freestyla trenirao košarku, znači baš je ono kontradiktorno jedno s drugim, ali ono, samo kreneš polako i bitno je da ne odustaješ. Znači da si uporan i to je to. Nema nikakve druge tajne, znači samo upornost i to je to. Da li bi nekada napustio faks zbog YouTube-a? Ovo je, verujte mi ljudi, znači jedna stvar o kojoj sam ja dugo razmišljao, s obzirom da ja bih najviše u životu da se ostvarim kao YouTuber, da, to stoji, ali isto tako volio da završim faks zbog sebe, znači ne da bih ja nužno živio od toga sutra, nego generalno da imam to kao neki u svom CV-u da imam kao da sam završio fakultet, generalno zato što mislim da je fakultet nešto što te nije nužno samo prečica do dolaska do nekog radnog mjesta, nego isto tako i neka životna lekcija na kojoj možda naučiš mnogo stvari vezane za ceo život generalno, ne samo za tu materiju koju studiraš. Tipa ako studiraš IT kao ja na fonu, ne mora znači da ću naučiti samo vezano za te stvari, mogu da naučim i mnogo više, mogu da vidim kakvi sve ljudi postoje. Mi sarađujemo na faksu sa dosta kolega u nekim organizacijama i tu možda vidiš otprilike kakva je to atmosfera i u nekoj radnoj atmosferi na nekom poslu, tako da faks te može pripremiti za neke mnoge druge stvari, a kao što sam rekao već, mnogo mi se sviđa koliko sam konekcija ostvario, koliko sam ljudi upoznao i zato mislim da ću da izguram fakultet do kraja, pogotovo sad kada sam 3. godina, evo sad ću uskoro u 4. Tako da mislim da ako sam već više od pola završio da bi trebalo da ga privedem do kraja. S tim što jeste teško malo u isto vrijeme raditi i YouTube i fakultet. Mislim, ja nemam pravo to da kažem jer sam jako retko snimao do sada, ali ako budem hteo češće, bit će veliki izazov, ali nema veze, volim izazove, tako da borit ćemo se. Pozdrav za Nikolu Spasića, a.k.a. Albatros, koji je postavio milion pitanja, tako da ćemo da mu počitamo jedno 2-3 pitanja. Koji ti je trenutni idol ako ga imaš? Pa ne bih baš nazvao idol, više volim to da zovem uzor. Trenutno su mi uzori u svetu freestyla Tobias Becks, koji je freestyler, a ujedno i biznismen, znači ima svoj brand koji se zove For Freestyle. Vrhunski sportista, jedan od top freestylera u svetu, u isto vrijeme vrhunski biznismen, tako da jako mi se sviđa ta njegova ličnost koja je široka, znači nije lik samo koncentriran na jednu stvar, već je svestran i to mi se jako sviđa. A ovako generalno Casey Neistat, moj omiljeni YouTuber, možete vidjeti po mom stilu vlogova da su inspirisani njime. Također Yes Theory, oni su mi isto uzor, oni su mi uzor jer sikuju diskomfort, znači rade stvari koje bi malo ljudi uradilo i ja se vodim istom tom logikom da je život, poenta života da radiš stvari koje ćeš da pamtiš u životu, tako da eto, oni su mi isto uzor. Kad si počeo s freestylom? Počeo sam s freestylom 2013. godine, početkom 2013. S kojim YouTuberom bi volio da snimaš? Sa naše scene volio bi da snimam sa Lazyem, zato što njega znam preko Instagrama, pratimo se i par puta smo se dopisivali i jako mi se sviđa njegov stil, njegov vibe, vidi se da je lik urban u tom nekom street fazonu, isto kao ja, tako da mislim da bismo se nas dvojica super slagali. Od ovih ostalih volio bi da snimam šta znam. Sa Čodom sam već snimao za moj kanal, s Kimijem sam već snimao, to je to. Da, mislim da je to. Kakav si đak bio u srednjoj školi i koliko si volio srednju ako si uopšte voleo? U srednjoj sam bio odličan uvijek i u osnovnoj i srednjoj. U osnovnoj sam bio Vukovac, u srednjoj sam bio za malo Vukovac. Imao sam fazon 1/4 iz srpskog u prvoj godini, pa 4 kasnije. U 4. godini sam bio 5-0, tako da sam bio skoro 5-0. Uvijek sam imao možda 1/4, 2, tako da sam bio odličan đak. Ali mislim da to nije neki veliki izazov. Pogotovo danas, pošto je škola više manje propala. Koliko dugo se znate ti i Kimi? Kimi i ja se znamo već, ja mislim da će sad 2 godine. 1,5 do 2 godine, tako nešto prilike, nemam pojma. Koji je bio prvi trik koji si uradio i koliko si ga dugo vežbao? Prvi trik je bio ATV. Ja mislim da je bio ATV prvi trik koji sam radio i vježbao sam ga 3 sata. Ok, to je to bio za ovaj današnji Q&A segment vloga.
Biće ih češće u budućnosti. Ako želite da odgovorim na neko od vaših pitanja, napišite ih u komentare. Izvinjavam se što je ovako sve nabacano, što ne izbacujem slike, pitanja i slično, ali ovo stvarno mora da bude brz edit da bih stigao da održim kontinuitet objava koji je trenutno svaki 3. dan, što je za mene sa jednom mesečno na svaki 3. dan. Možete vidite koji je to nagli prelaz, tako da moram to da ispoštujem. Napišite u komentarima šta god vas interesuje, ostavite subscribe, hvala vam što ste gledali ovaj video, mi se vidimo u nekom sljedećem, a od tada, peace out. We gonna play now, ready for the show. I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah you gotta go. Man, I'm on the chase now, leave me